FBI je tražio da unajmi ubicu. Nakon što su obavljeni svi intervjui i testiranja, imali su 3 moguća agenta. Za posljednji test, agenti FBI-a su odveli jednog od muškaraca u sobu i dali mu pištolj. Moramo da znamo da ćete slediti svoja naređenja bez obzira na okolnosti. Unutar ove sobe naći ćete svoju ženu kako sedi u stolici. Želimo da je upucaš. Ne možete biti ozbiljni. Ja ne mogu upucati svoju ženu. Onda ti nisi pravi čovjek za ovaj posao. Uzmi svoju ženu i idi kući. Drugi čovjek je uzeo pištolj i ušao u sobu. Sve je bilo tiho oko 5 minuta. Čovjek je izašao sa suzama u očima. Pokušao sam, ali ne mogu, nemam srca. Nemate ono što je potrebno. Vodite svoju ženu kući. Konačno, posljednji čovjek je uzeo pištolj i ušao u sobu. Pucnji su se čuli jedan za drugim. Čuli su vrisku, lupanje po zidovima. Posle nekoliko minuta vrata su se otvorila i tamo je stajao čovjek. Neki idiot je napunio pištolj sa čorcima. Morao sam da zadavim tu kućku na smrt.